Өйлері уңордан кәлбет, симәлейбет, бай культурабыт, сақаны сақа деппет өбігі гехін бір қылан көріңе үнкі. Сақа үнкүтін идетибит тахымға тахаран, сайдар солун солобут, сақа үнкүтін хударствынны ансамблын, онтон театрын төріттәбіт кехіннен, Россия искусстватын үтөләк диетелі, Саха Республикатын народный артыға, Оюнскай атынан сударственный премия лауреата Геннадий Байшев болар. Кені ағаяқ қонуқтағыта ағы ғонсағын томточу толла. Маны тәңе бұйыл Геннадий Семенович айыр үленнен жарықтан бұта 6 сылын бәлетір. Онын бұйылғы ғыл кенеқа 2 бүк үбілөйді қыл болар. Қомайы қайын Геннадий Семенович доробиятын тұрғынан бүгінгі береге қиян күтті бата. Ол гынан варан бігіні қаяндағыны кені көк экранынан көрерігер сарбақта баппын. Онна кинеха истен эягас эгардебин этебин. Оттан бүгүн Геннадий Семенович өләннәхтере биргел эләбит жоно кини өренәтчиләре студияга келдиләр. Бука баргытыгар үтө күнүнән. Үтө күнүнән. Вера Черноградская Зверев кыл олатынан үнкү театрын литература халатын хәбедисе болар. Оннан Геннадий Семеновичтен ухунлык биргел эләбит өренәтчите даганы бири деләгәдә боллагынды. Деп халста кепсәре Геннадий Семенович төрдүн уғын, қантан төріттәғын, қайтағын күйіт болбутын тоғынан. Геннадий Семенович 1904-ден 6 ғыллаққа құлын тұтар 12 күнігер нам хеленетігер түрәбіті, күн сирин көрбіті, бәйті меқі кепсиреті. Мен ием өттінен әхем дон казаға денсіп, кені манна сақа сирегер себескей бұлағы олықту келем баран олар қалан қаллыға деп, кені кыға Лебедева Аграфена Прокопьевна кені иетті. Ағата саха Семен Макарович Байшевтар болалар. Индекінің Геннадий Семенович бағаны. Бұ әдер жоннор потреб кооперацияден бар әбет, ол кәміне қолбас ленетінің техникумға верені хаджанлар көрсөллер, таптағалар, онына ғыл болан баранлар нам улуғығар үліға баралылар. Гена болағына кыра әрдіғіттен айылғаған ха чуга себет, қомайуқ ихин кене 6 үйігер иеті күнсіріттен олықтан туарабыта. Индекінен кене ағатынан олар бұттара, онына ағатын балтығар итілі біті. Улатыр кемегер кене әхеті бакар оғынер наға улақан қылаттақ. Кене кірі генаны кірі дағыттен истас үліған наға өреп біт, бірге балықтылар, бірге бұлттулар әбіт. Геннадий Семенович үші бағайтық маннық күстур, сайыны бұға оттур, аттан түспәкке аты мейінен сүйдер, оны болағына хамы хөбілір кіра әрдәғі жарыға кені болағына көбақтыр. Онны бандық баран тыға тиен туғақ тұруар әребет, онны көбағын ағалан жетігер аңыян барын бейті сүйлер, онны ол күстабыт күстары неген мандық бейті растыр, онны астыр әбетсеп. Тығытын херінен. Тығытын отчытағы серінен, инекінен онны құлаппыт сөп, оны иеті хоқ болаға дебіт, текін иетін аймақтар болау жүкіскөй көрікке балдар әбет, инекінен 1905 жыллаққа ағата Семен Макарович кенені көрікке иетін аймақтарғар келдерер. Кені онында келен оларыр, бір сыл күрдік үйеренер, жүкіскайға он бәйесі сколаға. Ол кендеттен боланы 1905 ағысыллаққа кені дом пионеров жарықтана ғырттағына Новосибирскай көраттан Пахадееваден уятчы келер, оны көрат осколаларынан хыджан таланнақ оғылары талан ылан балетный хореографическое училищеға Новосибирскайға көрек мандық көрі күрдік оңырын талалылар әбіт оғылары талбыттар хеп, оны кіроволы ыланнар кені олығы чөпчулариян Новосибирскайға барар үйерене. Бейін ағасқа 12 хастақ, ұлқынан баран оғынан ең кірабаға әбіт, оны үст туру маннык сетихилақтық бар. Торықтыр турабыттыр, кірегенаны ұлбыттар. Кені бейті ол отчолырға балет кені білбетті бит. Хеп, онна қанна барарын ұлақын бақ ораққа көтен тейдіға деманна
Хаста оғыны ылан бардақтары де комиссия, сылы комиссия таланыл бүткейті болар. Аннок. Отон кинини кытары Новосибирскайга агыс сыл бирге үйрәммит, үйәләннәгә, онна кәлин театрга ме бирге айбыт туппут кихите кәлен олорор. Наталья Христофорова опера онна балет театрын педагог репетитора РСФСР, онна Саха СССР үтөөлә гартыга. Эми Оюнская атынан премия лауреата. Саха балетын номага кәлен олорор. Наталья Иннокентьевна, получается, вы знакомы были с Геннадием Семеновичем с самого детства, да? В 1958 году правительством республики было решено отправить группу одаренных детей в Новосибирское хореографическое училище. И где-то в сентябре этого года приехала педагог училища Походеева Валентина Васильевна. Вот. Она ходила по школам, в музыкальной школе была, во дворце пионеров была. Смотрели способности тела. Ну это что? Это форма ног, это шаг, насколько высоко он поднимается, выворотные ноги, стопа, чтобы была, знаете, такая и выворотная, и с подъемчиком была. Вот, гибкость, музыкальность, прыжок. Вот. И, значит, где-то человек 7 таких нас отобрали. Вот. Но мы друг друга тогда еще не видели, не знали вообще. И как мне помнится, я в порту Гену увидела это впервые. Это был такой худенький, маленький мальчик. Я тогда была выше, чем он, немножко. Вот. И с большими глазками. Такой, это, глазки были такие, знаете, любопытные. Смотрел во все, что вокруг него. Потому что мальчик приехал из деревни. Вот. Не знал русского языка. И когда мы прилетели в Новосибирск, вот тогда я узнала, что мы будем учиться в одном классе. Как-то мы сразу влились в этот коллектив. Гене было немножко сложновато, потому что он языка-то не знал русского, да? Вот. Ну, мальчик-то, видимо, смышленый был. А куда деваться? Все кругом говорили. Конечно, он быстро освоил. И ну, смешные случаи были по этому поводу, конечно. Наши мальчишки, шпанешки, шпана, конечно, зажимали его в углу и говорили, ну, учите, спрашивали его каким-то таким нелитературным словам, так скажу. Вот. И потом нам всем выдавали. А никто не понимал. Что я могу сказать о Гене? Он был очень прилежным, очень таким настойчивым в учебе. И азартным, я бы так сказала. И как я поняла, вот сейчас вот издалека как бы вот смотрю, ему это нравилось. Вначале все было непонятно нам, почему ему ноги выворачивают, почему ему это выворот надо, почему надо долго стоять лицом к станку, держать спинку прямо. Конечно, тем более хореографическое нам всем было непонятно. Это балетное это понятно было. Вот, да? А хореографическое хор. И думали, вот у нас был мальчик, который поехал, тоже с севера был. Он согласился поехать только потому, что думал, что петь будет. Вот. У Гены тоже такое было. Пока учился, ни разу в город, в Якутск не приезжал, потому что, в общем-то, некому было ехать. Вот. Сирота, да? Сирота, да, сиротел он, да. И каждое лето его устраивали в пионерский лагерь. Но не только он один был из этого училища. Новосибирские дети тоже, которые учились в училище, тоже, ну, кто хотел, желал, тоже их устраивали в пионерские лагеря. В одно лето, через год, через два, даже, наверное, скорее через год, когда мы приехали, мы увидели, что Гена резко вырос. Вытянулся, вот каждый год прибавлял, и вот такого красавца вырос. С длинными руками, ногами, тянутый. То, что в него и, наверное, вселило, вот, знаете, такую уверенность, что он будет хорошим танцовщиком. Я завидовала ребятам нашим. Я-то вот почти такая ростом осталась, а мои сверстники, мои одноклассники, многие выросли. И они участвовали в спектаклях уже, скажем так, повзрослых. И Гена тоже. А я нет. У меня вот практики такой было очень мало. Вот. Только были училищные номера. Правда, это
только тоже, когда я была маленькая. То есть фактура тоже определяет? Конечно, конечно, конечно. А кроме балета, чем еще он увлекался в детстве? У него была тяга к технике, фотографированию, съемкам. И вот они с Алексеем Поповым очень увлеклись фотографией. И благодаря вот им имеем хоть немного, но все-таки фотографий того времени, когда мы были детьми. Вот. И что-то они снимали вот так вот, мне помнится, училище приобрело кинокамеру, и они тоже снимали вот наши будни. Я не знаю, сохранилась эта пленка, потому что они все-таки не такие были асы в этом деле, любители. Вот. Что-то мастерил он руками все время, вот что-нибудь делал. Помнится мне такой тоже смешной случай один. Выпускные наши экзамены. Мы все готовились, уставали очень, потому что спецпредметы, выпускные госэкзамены, выпускной концерт, номера готовишь, и еще общеобразовательные предметы. И, конечно, солнышко, тепло, сидим на уроках, припекает, и мы это засыпаем. Кто-то нас жалел, конечно, снисходительно относился к этому. Вот, ну, и мальчишки наши, значит, они решили попытать свое счастье, сдать экзамены хорошо, как, так скажем, да, помочь и нам тоже провести рацию, или как это сказать? Да? Их спальни, интернат и школа находились в одном здании. Они из своей спальни просверлили дырочки на второй этаж, где обычно экзамены у нас проходят. Вот. И проводочки провели, наушнички. Все это было. Вот. И, ну, это были определенные парты. Не там, где ты захотел. Надо было именно куда-то сесть. Да, вот. И потом учителя нам рассказывали, все приходят и садят, ну не все, а кто-то. Вот, садится и садится так. Задачка номер 9, да, при нем. Что-то копается, потом так садятся и смотрят на окно. Там дверь, верх был стеклянный. И смотрят туда, и что-то так это показывает на пальчиках. Какой номер билета? Вот. Кто-то смотрит там, бегут и, значит, говорят. И там читают внизу. Да. Ну, кому-то повезло, мне повезло, еще кому-то повезло. Гене не повезло. Гене не повезло. О, автору этого. Ага, во-первых, там что-то случилось. Вот, да, еще у кого-то там свистело, хрипело. Вот. Но педагоги что-то поняли, я не знаю. И помню, что педагог один, это по истории театра у нас был, это он артист балета. Он так подошел, склонился над Геной и смотрит, что-то разговаривает с ним. Гена красненький, глаза такие у него большие, смотрит на него. О чем они говорили, я не знаю, дошел. Ну, потом, оказывается, все знали. Вот, нормально все прошло, они нас понимали, педагоги. 8 лет вы проучились? Проучились 8 лет, да. Потом? Сдали все экзамены, приехали, и с августа месяца мы были приняты на работу. Музыкально-драматический театр имени Платона Айонского. А концерты в те годы очень часто были. Вот, их было много. И наши артисты балета, у них была очень большая концертная программа. Вот. А у нас не было. Поэтому мы танцевали вот эти адажу. Это адажу из балета «Корсар», адажу из балета «Дон Кихот». А потом пошли у нас «Чурумчуку». Его и Анатолия стали срочно вводить, потому что Алексей Андреевич поступил очно на балетмейстерское отделение ГИТИСа. И поэтому вот у нас было 3 красавца ведущих танцовщика. Это Алексей Попов, потом Геннадий Баишев и Анатолий Ултургашев. Вот это наши премьеры были. И вот так у нас и сложилось с Геной. Я чаще с ним танцевала, а Клава с Анатолием. Да. Ну, я слышала, что ваша балетная пара была очень красивая и изящная. Мы были молоды, энергичны, и нам все нравилось танцевать. Мы все хотели танцевать.
Везде хотели танцевать. Мы были очень много заняты. Не только вот мы танцевали главные или сольные партии, мы все танцевали. Мы в кардебалете танцевали, и в одном балете, в другом мы соло танцевали, а в другом мы ведущие партии были. Нас было очень мало. И это было нормально. Чему научились в школе, этого было недостаточно, как бы, да? Все постигалось во время репетиций, во время вообще разучивания, во время постановок. На практике. На практике, конечно, конечно. И тут раскрывался вот Гена. Вот. Он стал лучше прыгать, увереннее прыгать, увереннее вращаться. Вот. И раскрываться как артист. Вот его выразительная сторона. Это очень хорошо видно, где он танцует риголетто. У Гены вот разные образы были. Или охотник, или ты граф, или ты хулиган. То, что было в репертуаре, вот в те молодые годы было. Или ты мужественный орел. У нас был балет «Орлы летят на север», мы тогда много. Или ты герой вообще апассионата Бетховена. Вот то, что мы с Геной танцевали. Мы все стремились как бы работать над образом, потому что у нас примеры хорошие были перед нами. Евдокия Александровна Степанова, Лаврентий Микурдянов, Михаил Местников и другие. С Геннадием мы очень дружно работали. Очень дружно работали. У нас никогда не было конфликтов. Ну, как партнеры, я имею в виду. Никаких таких придирок. Все, мы в рабочем порядке, в репетициях, пробуя, повторяя, добивались того, что хотел или я хотела, или он. Все очень дружно было. Вот. Гена был очень работоспособный. Когда у нас появился балетный зал, это пристрой к музыкально-драматическому театру, вот, тогда мы могли даже работать дополнительно. Иногда мы приходили, работали дополнительно. Вот. Он безотказный был в работе, он горел. Азарт у него был, всегда внутренний азарт был. Нас включили в число советской делегации для участия в 4-м форуме советской и американской молодежи. Форум проходил в 3 городах, в Нью-Йорке, в Вашингтоне и в Чикаго. Вот. Ну, танцевать нам пришлось только 1 раз. Сама поездка была как бы вот... Запомнилась, конечно. Вот. В этой очень такие были серьезные люди, как поэт Андрей Дементьев. Вот. Певец, народный артист Советского Союза Булат Минжалкеев из Киргизии. Из Азербайджана был известный, тогда очень популярный певец Палат Бюльбюль-Аглы. И поездка по линии комсомола, это в Японию. Тоже такая же вот молодежная, где мы со своей знакомили молодых японцев с нашей страной. Вот, тоже 1 концерт у нас был. Так, интересный. И мы были участниками концерта «Молодой балет России», где мы танцевали с ним миниатюру, поставленную Алексеем Поповым «Девочка и олень». Это по известному циклу графики Афанасия Мунхалова. Но потом он поступает в ГЕТИС. Геннадий Семенович, Наталья Иннокентьевна бастыкы состав сүрингеройдер эти. Наталья Иннокентьевна Золушка, Геннадий Семенович принц, но кене тағыстағана зал примянне, тағынар, кене началқай маннык үңкүйдетті, антын маннык народный үңкүйге, маннык ухуячы бұғытынан, оны балетмейстер бұғытынан бар бұтығар жон бартады хой бұты болу, мен кірғаджан әме нағасы хой бұтым, ол кінан баран кене маннык айылғаға чугаға, маннык саха, маннык тыытын туга маннык кыра элден таппыта болу ден әменнік хананылабын. Наталья Христофорова, оны Геннадий Семенович Байшевтен сақа классической үңкүйтін бастағы қараңатчылара уанна жигнях улустара. Әттерінен хандарынан біленнер, көрі сынағын күлен, Норваққа бастан сақа норвотығар бұ классической улу аймнелары тахар бұд.
Kanda kastama bütçeler, kandık torultudan kastama kelkiler, haralarından karalarından dignak külühünden de kastabıt keniler. Kini tulayak bana bir du. Olus eti kurdu kolku uanna kien jonga üçüge sığınnagat. Diginden kini klasik gün küge hacıbıta bollar, össü de haccar kıhtaati bulu. Onu bahar kıcık norokun hada bite bolan bulu. Bu norot ünkütüne heynarı kaçularga Baykal ansambl bar. Menga da bal Maysev ansambl beryoska. Abi respublikatör bola huak kalmay kelir. Enigenen eder bagayı ol günüger haccar bolla klasik gün kühüt. Moskva tiyen öğrenen bu narotun kügü köhür. Ol ustuk. Klasik gün kütten narotun kütüger. Ontukan hemmir ol uşu o eder ünkü eder haccan bu Petersburg'a len konserka yönetimi olarga ünküler turar. Lena Arkadiyeva kıl ola adından ünkü teatrın usuran tururu çahan sebediseye Sakha Respublikatın kulturatın tüyleği olahede. En Gennadiy Semyonovich'tin emece ohunluk bir güleler ki bollandı. Gennadiy Semyonovich'tin bihim min eti gosansambl триллиятанла үлеләтәмди. Кино балетмейстер, постановщик, усуран салаячы. Вот. Он бегает Тосыллаха, Ленинград Куракка, творческая мастерская для подготовки концертной программы ден тоха италлар. Отут кихини, торгонна келер, Москваттан келер. Устуден ого бола хиджан. Онна үнкүтүн программатын оңорор. Бейхан келе бара хиджаш. Онна көссөбүт. Онна келен тугу турор бутам. На праздник оленеводов ден табан күтүн, ол хагана табан күтүн аха популярный эти. Кенендук табан күтүн турор бута. Онна суитан эме орбута. Сахалы аттаны постановщикторна бар этлер, но кене валлагана саха уже усуран салаячынан анаммыт кийваллага дебет да, үле балетмейстер быйтынан онда келен бейхана Ленинградка келен көддөрүн үйрөтерет. Ыйтабыт би тух модный Москва, тух модный. Кандык артист мындык модный билигин ден эстрадный артист ыйтабынын валлагана этер. Эй билбеккет, мандык бир артист бар, кене ыллыр, onu таханан үнкүлүр дир. Валерий Леонтьев. Көрәрін әрі, олық нырық популярный болуға дебіті. Вот тогда. Атчыларға кірдік, туранары ылылара болу да? Кене ханын көрді костюмде болуду? Онлық болу. Он тағы яқыл болан барат, бейға кәлен гастроллап ол Валерий Леонтьев. Кинәсіміз шөті көрер әбет дейбіт күндік. Бейі да бітер әбет, кені дағаны өйераған бітерер. Ағы оны сыллар дағы бұл кәләбет, гастрольны үлі ағаланар онына. Кене студияны хиджан үләден ағалабы күрдік болан тақсыр әбет? Студияны хиджан ағалыр. Оның күтін тұруара, оны коллективын салаяр. Онна қасылла қачоны те хударственный ансамбл бар болары, үнкі кене? Ағы оны лаққа, уже білім программалақ келер. Онна сақа сирин бүтінні, сирсір біри бүтінні кәріен үнкөтін гастролду. Үлелән барағыт. Үлелән бараға. Кенені усыран халаятчынан анылар. Кені усырын салаятчынан анылар, кені онна же урок берер, оннук же репетитордыр, оннук же гастроллур, бігіні кіттало бігі ұйынан хынчарты. Россия Поволжьятын, Забайкальскай тугу, Камчатка дикинен, Сибирь дикинен, Кавказ, Золотое кольцо, даже Украина, гастроллар. Вот, ол тухары гыджар. Он тухары гыджар. Он валлагана доктор. Аджаха сепихиляхтик. Үлелир. Тоғатетер гетманлык үнкүнү кайыр. Сайыннарар. Саха үнкүтүн сайыннарар. Сайыннарар, оны профессионально мандык үйрәктәк кей турар баллага де. Қанны қайысқаларынан жекені бұл әйгені кітар өлелі әбіде. Ақан күйте, народны үнкүйден бұллады? Сақан күйтен арас көріңін барытын, маннық бәтеқалақ аттын дағаны лирическай кіргіттардың күйлерін, олаттар дағаны үнкүйлерін ең барытын. Қайыр оны тәңе сақа сирігер олар омуқтар үнкүйлерін барытын тұрарар. Қотуғылу,
эти раны омуктар кеннерин аха. Onu кытары эти номокторга бар тохтар эти удаганнар үнкүлерин турурар, эти кыталыктар үнкүлерин турурар. Үнкүрү турурар болбатак кене улахан режиссер быгытнан билдер это сахсиригер. Дни русской литературы и искусства в Якутской АССР. Он улахан тухтары терьяны тарете. Стадионные мероприятия. Туймада стадион урут масете. Кырачан масете. Олонна үнкүләй битене дүйвин. Онна валлагана тухтары мети музыкальный театр сыны тереме бәк улахан правительственный концерттерге олору метерен тарете. 12 лаха Михаил Ефимович Николаев урағынан бейіні театр гыналар. Манны кыраттан тақсан кәңен улахан формаға бағарар Геннадий Семенович әлбәғі улаханы тұрырын бағарар. Вот. Онны өссен оркестрі білден барар. Формата ары улар ен бар. Оны то спектакльдерин туроран барар. Ага, спектакльдерин бардың туроран кирен барар. Репортар Эльбир. Геннадий Семенович Тулурдақ. Она болғым толақ. Салаятчы декпен бағарабын мен деп. Тоға жетірген қағында олғаны қағытабат, қағындағаны маннық ғұрубайдабат, магнитофому тәджаннағына, оны ремоннур, паяйдыр, оны ленте бұғылнағына ең бүтін түн бәйді оңырыр еді. Оннық бей руководителі адывет. Нашейді? Тарбағар таланнақ де. Сахан күтін жолуғар түрәбіт Геннадий Семенович аттақ артыс бәртәхай режиссерері болбатақ, кені өссі айылғаттан ұғыятчы. Қас бидді үнкүхүтін жоғырын, қырағатық таба көрін, кемері ұраты талағының сайыннаран берен жекені әлбәқ жоңы көмілеспіт үтеләқ. Бүгін бігеқі Зоя Соловьева кәлін олырыр, Бриллиант Якутия образцовай коллектив оғы театрын халаятчыта республика үтеләқ артыға. Зоя Михайловна, Геннадий Семенович яқа хуячын боллағады. Ән онна ән кәргенің Афанасий рағата әлбәққа веремет болықтақыт кенетті. Онны каха құлыбыра бігеге жол бұтығар төбәспіт ұчутал боллағады. Үнкүйлі әрәхді баққа бұт кәннеке бітірен баран білігін кәнне күрдік әме әдірітчекка. Олыр жарықты бұт. Ондан да қағыл болла. Онна тұқтен әтек баран. Околу бара бир кене бу коллектив көлөлү жер жонтон колор Афанасий бир көрбүтөбүттен көрөбүн кенники. Афанасий турорар жогурдак тен кенники хылдарга ассистент оңорор эте. Улата биле бейтин турор спектакльгер каратык онны маны движение көрдөрөндү, каянду көмөлөстен мандык. Билелетен хагалабы дебит, иннегенен Афанасий били кенники толлуба болбут онна барубалан көрөкпүн төптен ити турар жогоронтон хайдыбыт Афанасий. Ол жогора бар болан билигин би коллектив такпыт, потому что үнкү турар эмет алам буллади. Тохпар кас бир дүнгүккө берилбет. Турар жогор женеме тухтилери, хүстен бир ки турар үнкүттен. Ден этеллер бир неден бе нахамакталлак бут, кенеттен элбек көрнөбүт. Колор эме итикур этеллерин курдук Афанасий үнкүн эме сценический курдук көрөр. Олук фольклора каспат, ото били фольклору кахар научный тугунани нахагаяват. Кени сценический көрөр үнкүнү тураргар, Геннадий Семенович курдук. Тохаратына яхатыр. Движение болдун. Было деренкейнен уе тухар хидил вати. Кени оригинальное движение такой датыр кайыр. Атыны көрөр. Гүт эме ол алин бейтин темпатын курдук эме. Тоспа бочардах Афанасий. Оны таны Валерия Андреевна бихетус путанан нахачу кениге хрибута. Валерия Андреевна ден Геннадий Семенович кергенне. Кенеме Геннадий Семенович келлереме били семейный тандем баллахтар ди олен минен этихпин барын. Беме семейный тандем болом дити. Коллективтерин нахпитти. Колор хого тохпостановщик эме кайын это үнкүтүн турурун жарыктанаргар мен камеле хачы курдук териячы курдук болон. Эти коллективтерин бит инегенен терапевттер динин үлеләһин бар оннукка оннын үлеләмитче. Коллектив питайда турар, оннаманда бар хиджабыт. Терапевттер итегаеллер өлген бии үлелифте. Онда тақсал болды ди? Онда те
Қолыбыр оғыятчы бола хайджан учут алгыт немаларын еген туханағытта. Қолыбыр жал олы гытта үлелер кетігер. Онлук болла Геннадий Семенович тан маны подпиткалам боллак битти. Профессионал болла дикенеми. 12 сааттан станок которан бартын били касбид тымырынан хаябыттуга бир берилер боллади. Олимпия олор бит эме атын школьный коллективин теңне тактан туктилдерин бир. Туруру бутатын, көрүү бутатын дилер олор Афанасий үнкүллерин. Тамна. Ден этелер. Атын терапевттер бите меманны кен сравнивайдан көрөлөр. Билигинин күндүр кайдар батта. Билигин касбидди класска коллектив бар. Күндүр күчкө хайда турар билигин. Билигин баллана интернет элбек бар хайдан бар ки бар программа информациялар буллади. Багары гара керек. Ол быгыр баллана hem bir атын көрүлөктен эме туп. Вот. Геннадий Семеновичтен бар нахачуйдык хандыбын тагы таккам. Тахин бияка тухтен путевку в жизнь бербики влади. Профессиональный өттүнөн. Hem bir баллана мен кулавыр кульпросвет көрүн хартакпын эми элбаготтан таланын ырбыт. Ондук же Афанасий ырбыт. Олем баллана би профессиональный сына кени ырбыт болам барбыт. Ол кенттен оттон үлелем бүтен баран хин хеми ол же нишаннан бардак бит. Хөвүлүр онна хатыр жогор бутунан. Театр танца болбуп кеннеттен били. Ырахам бахаллар болбуттарыгар амбастан Афанасий га турор буттара. Творческий вечерден антын Артемий Дмитрий оңор бута. Хоготоктуу болан оңор буттар кенлер. Антон баллана эме ким оңорон хөбүден эме бигини ол хагына уже Афанасий Соловьев солист эте боллади. Онна миха били кергенинен оңорукка хептен утренняя бабочка ден билигин дана театрын күлүр китайский номер турор бута. Амбаста күн күбүт. Антон баллана миха баллана кабардинка турор бута. Балетка ин турбут атакта өтөгөн күлүр мен он турор бута. Олар ол курдук эбилден бир репертуар бут. Каста сольный концерт апты. Амбастагы концерт бут тагын этте Аллахка болбута. Эмен жолун күттөрөдөн. Энегенен ал Элбакбай улустары керемет каямыт хайдан кирен бар бут. Оннан улахан мактал биги апытын холбутун кене оңорбук. Геннадий Семенович өссө бир өренәчите Сахар Республикатын народнай, онна Россия үтүеле артыга Дмитрий Артемьев. Мен 1900 ағуан сәтті Аллахқа үлелей келбетім. Ол әйімнен арай государственный ансамбль танца Якутии Хабаровск коракка гастролга келді. Оны же концертке хәдем барамын бейді же урок классического танца репетиция болар үхдеймін істемін. Оны келер репетициялары баттым. Оны кепсеттім. Оны же станокқа тұруын бері беккеледі. Оны өсі ұллатан көрдерді. Оғайдығын дуэгін дейді. Онтан әтті ән қағын бітер аған дей. Оны же мен ағуан бияс сылғы бітеребін дейсім. Оны ән бітердің әрі бияға келер артығынан дейді. Оны үйрекпен бітерен барамын, Хабаровскда культура институтын бітерен барамын. Армия ұғылыс балапытым. Әне мен ұғылыс балапытым, дөйде черкінен барынша. Чест по чести, да? Надо ұғылыс балан, оны кәлем барамын жа ансамбль танца Якутии. Күйін арай үлі кейрәрі ете чарайит бар Каландрашвили театр гатив. Ара көрбетім Геннадий Семенович рабочий таңыстақ. Он эти балетный залы ремонтный чалыр. Художественный руководитель театра, ансамбля танца. Мен еще бат көрісте, он это был чуй байтык Петра Алексеева 49/1 опсай кирер. Эн онна келер дети. Мен күн келемен онна төсү сүбет өткөскө олоктатылар. Onu bile uruk ustuk bayatı vallahi olurga ılarga kuruk bile olur aymakları gar duvuti kurduk. Onu vallahi уже kötü ol kidbitter. Urgun külü hicallar oranların turu buttar. Behis oranı kanada turuan biste huak. Yeni kadar bir hılı bu hem ece benim matras bintergenemin onu tuyacı bitim. Mustafa. Mustafa. Hedbak pay gastrolur etibit. Min jollah kihbit. Artistien opsayınan ondan ünkü balet artıha den
олус зависимый. Күббер ағыл үнкүлігін. Қолабыра әйеқі үнкү тұрадақтарына үнкүлігін. Оқта оқ. Гастролге списакка келдердақтарына Америкасы, Франция барағын, келдердақтарына хоқ. Уаттықтардақтар үнкүлігін, костюм тақтардақтарына, тіктақтарына кәтәғын. Онан болағына мен үйебер, қолабыра балет, мен хаспар күдір кембер. Еті көрді Геннадий Семенович балетмейстер, улу балетмейстер. Сақанар отын жолығыр түрәбі ке біргілі әппеттен, оны кені кәлбеттен жолығықпын дейбін. Мен әтті сересі зоңғылы дейбір, ең кітті кәпсетен баран, аңдайдың ұраттырының күтін мейхі тұрор бұды. Ақалы әрі болбаққа, аңдайдың ұрттың күлі әтті. Мен құттанар әтем. Солының кү иннек Советский хүйісқа Махмуд Исамбаев бар. Бурят нарутугар Сыдын Батмаев. Оны хух. Білін да хух. Оны бұл әдер бән күхікке мехаға арай тұрорда сылай программа. Бәйті испанскін күлі хүджар комбинезонын берді, манткатын берді, ол тарғыр әден испанскін күті. Кенеға Сыдын Батмаев тұрор бұд охотники орел. Бұл чүт оны өрелден көрен меха ме берді. Аны тұран қалмыңғысқа шечердік ден, индийский да преклонение ден, же перуанский павлин кутруктақ, мостақ açılarga. Kim dağın açılarga rıhtartan uğratı hakan rotunun kütüyerden soluna konsert avattırıcı. Onu men әтті сезонға нучы театргар Геннадий Семенович bütün küylerinden eti kurduk bastan takıbıta. Bilin yağı da 6-12 hasta oynuyor olurabın. Olun küyler bin kanarlar takpına öydüller. İtiyen tınrağın keppet kuturuktaq peruanskaya netin dur. Laştaq ispanski ünkü, indiski ünküden yoңa qalan qalbıd. Men onun daha maqtanabın. Büyük emmet toğun hıllardır etel. Лихие 90 deyillerdi. Abiyaka kadar Hakan Rotuver, Mikhail Filmiş Nikolayev, Bastan, Bihir Sövnitipin bildiren, min sakabın diyence John Beylerin saznaniye kirer kemiger bilgi teatr bit terilli bite. Elbek tağını uluslar gadi bit. O Rusya'nın da karibi bit kine Rusya konsertine zalga diyen. Petra Alexeyeva Çaykovskaya'nın ulakan bağıyti Moskva korasyanaları gar. Fransiyaya elbek gastrollarga. Amerika'ga, içinde barda hemmir olus kolabra Fransiya andaydı kültürün kine. En hibitten de kel, kantan da kel, hınağa en oruqtaq. Onu bu opıttaq bölükmester bolan, ünküleri, programmaları oğuran, ol kurduk bihigi haydı bıppıt, onu andaydığa taqsı bıppıt. Etikenitten je boxsuruyu diyen. Boxturun nağam bastan oru spektakl turbıta. Arkadiy Samoylov. Onu je baron hadol gübüpüt. Narın külür taqbıtti. Onları bu spektakl diyen. Orkestr kelbite, bu kompozitör kıtta hurubüttara kini mındık olurun ere. Mındık da duet bar buluqtaq, массовый сцена бар buluqtaq. По законам вот балетмейстерского искусства. Это просто самоединец плотах. Профессиональный театр. Оно нук театр Россия мехух. Все ансамбль. Onu hağalatçıga olus ustu geti. Onu hakan orta nahalım mıta. Bastakının onna hınarların kette je jöhögöydür beğe. Attarın küleri. Men onna ürün jöhögöy örolun tolar bütün. Ona kara jöhöydün bilok suhallar da. Ol ketten ıhıqtarga kuruk migin ıngıranlar gün taqqıta jöhögön kütün ünkületelleri de. Ondan jengin jöhögöydür beğe jemede var bıttara. Onda bitiyin küdün onu bastan turullu bıta. Ondan je boqsuruyu diyen Vladimir Ksenofantov. Men 33 saspın tamta çut olabın. Ol temge Gennadiy Semyonovич'in tepseter. Men onluk oyunlar tuzlarından da spektakl tururabın. Kini kadar mandık tuğadı. Kısallayın bota kan mandık da kadar barda kol kutu kepseterdi. Onda en anyugun indi betam yaxa. Mandık tururabın bağırabın onluk hek tuğt yaxnı gıtı indin tutuk. Men o elbette bulardı ister. Men qaydibdi. Ondan je sənəgə rolun bastakı dolaraçı bullağımdı. Onu elbette kepset pipikini epite men nahal bakını nağavın. Men kandidatska doğru yoxpun söp.
дебите. Текini киргес бота бак кенник ник дебите. Нахал бакты кепсете бин хориябын дебите антонча. Ол композитордын хорибитрлы Владимир Ксенофонтов музыкатыгар. Ол боксуры спектакль бу келер сылга. Илки тыгынча хүббе хетте хылга. 15 кулун тутар. 15 күнүгер турурулу бута. Оробуна 30 сылын тулар. Бу хүббеттен такка хылы буха, тучка хылы буха сыйнаға бар бут спектакль. Ол ата Норот ылынан бу история ылынан ол бар бут спектакль. Onun ол ролга ойнап хамактаныбын дегенен 6 сыл бар үнкүләбитим эдерсәнеге ролын онтанча миндә сахардагым ролын туттар бутып onun боллагына жа ики механа бар боксторую сакын ротугар күндү белек тияныбын. Үбеттен такахыл үнкүләтәгән би. Ол боксторуйбын. Кенелин бир сенан күләбитим. Кене кыржагас oyun rolunu tolerate et. Onunla teatrga kolobora Ulahan Baya kolora davet spektaklge du onunla kazayinam den bete takkanı men külebite. Onu o rolga bilemden nerin igin bin bilikörü hacır bollağımcı. Olu iki şahs ne kadar ete. Grimin oğustan loppaçı manık kadar bütün nü manık kiren rolugar. Elbette kanarba kınan varan bu beyetinden. Kolkum aygılak kendi. Onunla elbette görür, bilir, onunla ıkpat cüzbet eder. Anı turan bollağına kini üst olan konu turur bu da. Bas takından. Kamsanığından kolbara olan koyun tıl janrı bollağı. Onu bollağına kolbara kamsanığından turur olu gustuk. Onu kini bastan ayı aymaktara ortadoydu. Üye doydu. 90'lara Vladimir Ksenofantov muzikatır. Onunla Alradoydu yeden tüge Polina Ivanova hırıbıt. 3 gün bular spektakli tururbıt. Olan konu. Onu ben de bileyim külür tağım. İspanyam, Mindiyem, oldu. Oyunun külater bit kolu burada. Onlara bir gün etti. Dimayen olan kohut bulan dedi. Onu ben ciginen hebeski bilasa otu bulamcı. Olan kolu olur ki sakçı körpü tağım vuruk. Onu sanarbat janrlı hedef, artist baleti diyeyim. Onu tüyce olan konu kadar yürütür bakayım için. Onu en yürütün. Onu bir de şöyle batık kasketa kalbıdı. Uruk mand kasketa var bıdı kıra. Onu ustin nok sarıp bile doktorunu ırıyalar döktürüne aldılar. Onu he diğer ister dedi. Önce tolları onu indiğim bu. Kadar bartık ki kolku onu kim? O da kayık bunu kadar bile etilinne. Yürütün kiren vardı. Ol kuduk üst olan kolon kulağıbıtım. Onunla bilin çehin kanna hacarbının o kaydı olan kolu hüccabın. Onunla o kaydı miye? Ol ingeli hüccam kanta o kaydı yapın. Onu emiye şu batık indik zapistleri kayabıta. O kaydı acibite. Ondan ya hiç kudu kadar hüccanları halaya hacibite. İnne namın bollağına ol şabır kalktığım dağına o kaydığım dağına olan koluğum dağına. Kâcel dibin dağında. Onu ıllır olası ustuk, onu halayan bir bitekini. Onu min naha maktanabın, min bollağında hep eski ki bollağımcı. Böyle hem bir kolbar haber saygı, böyle klasik şkola öğrenmedim. Deyip kuttuk da. Sahalıya kukkunu hugunlar bu devit. Onu kuttuk. Min oluqlar, Gennadiy Semyonovich, baletmeister, tibet-piterolog, jıl haber maktanabın. Kini miyakağa programın oran kihi bolan dünyada o kaydan olan kolon batın sığıya çöbet kiren spitebit. Геннадий Семенович töhöde klassическое үңкүге өрбагай öğrenler маннык чулуттан чулу саханаротугар балет артыга да боллар кини амбастан эти тыга улаппыта набиллере битсеп кини үсү манны кетерети мен аймактар бар ол үйедеген хыджаммын Едрихинская олон kohtu истибитимден амбастан сөп крайджан онна кини кепсянин бартын каракпын симен олорон бартын маннык көрөр курдук этимден деп абаада персонаждарын ортодойду бухатырдарын ортодойду красавицаларын кинер күн күбер иелерин агаларын бартын ол олонкого мен көрбүтүм онна бу олонконун турар бар онунар санан ол кырайжан истибитим олук болбута ден этерети. Şey batık ülelen kamsan,
хин норопутугар туеме тоалага оңра жибит яна тагыныбын. Уна макталым олуслахан кини кергенигер Валерия Андреевнага оголоругар кинени төрөппүт бу намсыригер Верепет Новосибирское училищетыгар, уанна бүтүннү бу курук механа бар, хакаригер кини бу жолка белага ден этебин. Геннадий Семенович театр каяндагыны бейт оркестрдах болуктах ден туран, тоғын үстірлаққа национальный инструменттер оркестрдарын тәрелерді. Бу оркестрга билигин даганы үлели хиджар Афанасий Томскай бүгін бихе қылжыттыр, Саха Республикатын үтөлі артыға. Бу отчого улан удетагы институт культуры и искусств верене хаджават битерәре хаджават. Аны болланы кини келен бейтин көрөн истен үла ыңыра келбиде. Аны бейі долгуян тух бары шөй битин көрдөрөн ойнян. Ол биреме мен сольный концертым болбута. Как кини келбит көнүгер. Аны ми истен механа долгутулата. Тух мен тух иникеге үлелир руководителем мен келен истереден. САС марка практика келебит. Онна концертга белемненебит. Жа онны улахан үлени көсөбүт. Тух бар репертуар сух болду. Бирге үнкүлүр репертуар бут. Оны ол тух бар репертуар бартын Суриян барабыт. Төрдүн Петров, Найнохов, Федотов, он намен. Төрдүн күнә кияни ба, түнү ба сурыйды орой. Ноталар бутын, үнкүлер битен. Бурятска үнкү, монгольска үнкү, тувинска үнкү, кабардинка, чечердик, түрген байды сурулу бедесилер. Бидде келен баран этер меха. Афоня эн котутта хаджан. Үнкүйте фуруйок куннады. Көрдө музыка рыны тугу онна айтан бери маннык булуктак ден. Маннык тугун сценарийин бартын айтан бери онна мен ол биреме ту меха сборник бар эте. Петр Старков мома абен мелодия. Шөй байгырылардах оны бир бытан ырыта май ден айты, икке болла хәҗе. Күн хәҗе ден айты онка. Ол ити икки үнкүттен оңорон ыйдаңа түн, лунная ночь ден, үнкүт аксыбыта. Билиңәңе дылы театр золотой фонугар хәҗҗар. Канна бардак бытына улхан концерттерге нар оннонор үнкүләнер. Келен Абдулавитен то хотугун народтар үнкүлерин оркестрге бу эң бастан оңдун ден этер. Онтон да хайыра булам, мен кеген берер. Сөйлеле ден, онтон хылды болбатак сылаңары болам баран этер. Тух надо дир. Үнкү спектакль турара бут уру ден болар. Композиторы хантан кеме ыңырабыт ден. Оны мен тух табарым бар Самойлов ден, бар кене ылысы ыйтан көрөм ден. Оны хөп арсын күнүгөр этен уже Самойловтун диккен келдибит. Оны бу бар алым кайтак токтен болду. Оны Аркадий Васильевич этер мен бир условия лахпын. Мен биремем хох оркестрга Сурьерга мен көмөлөчү нады. Афоня ылыстагына мен шөй болот ден. Кимтен көрдүр. Анра хөп кайтак тохти анырга сондук. Мен кенеха я ему доверяю. Онун үлелен. Самойлов Түргенбайды хуруйбут. Эти спектакль сылдаңары болбадак. Сыл спектакль ол индине болланы би оркестр бут бидде даны крупный форманы ойнюлик эте. Сыл спектакль ден. Ол басыкы колуну болар боллады. Спектакль бут шөй байдык ахар. Оны Ксенофонтов Владимир Васильевич боксуруютун агалар. Түргенбайды онны этер бу оркестрге союз композиторын топская лаборатория болар. Олен тух
әйеха композитордар симфонический радио туга әстер үлләбәт болар. Олин әһәре халлы, онан үләлән инде. Олон қабут трилогия иккис чағыгар Полина Ивановна гытта мен үлләбетим. Эме көрдөспүтә мия баалыста көмөлөс, кайыкка иккен үлелеһикка. Оны тох өрбай сагылабакка жибет Полина Николаевна. Оны Геннадий Семенович агаллады тохун, нотатын агаллады хок агалалык. Ча кайтты кана агалары болду ди. Полина Николаевнанын барын кегер. Же түргетер кайтак тун күн бидде келди. Оны меха нотатын агалды. Бу бар. Автопортрет дем барын на столга урар. Ол ады ту кыс кыйдан. Кыс кыйдан. Бу менен автопортретпен агалды. Онна бу түргенде оңор эйтиннерикка Геннадий Семеновичка. Мен оны оркестрга таңан оңордогон ди. Онна ыңырабыт Геннадий Семенович. Оны Геннадий Семенович келем бір эми официально тух байдык, театральный байдык эми бір арбу бар. Автопортрет. Оны тухка компьютерге оңорбут болан барын барта эхиллер. Оны истен барын Геннадий Семенович киритер. Оны бу деки станар, ол деки станар, бу залымка, оны амны кулакана ух. Банда егиндер, одна егиндер. Оны эмоциональный бар йөрү. Тем булу бар есе тухта. Бейте эмоциональный боланды. Оны звоннур кахан бар. Түнде звонну онсин. Бу идея манны кайттак манны булу иди. Манның ордохоны бар манны коңор. Пахалысты иди. 5 минуттан уже аны тоңсуяр. Түрген бай. Туттулах. Бидде манны бар болот, бидде онны бар болот. Это на краю айкумены ден доголын эмейн хори бүтүнди алтыны. Эти Алексей Чикачев сценарий орбут это. Кени соседа бит. Бәбелерин нашойдик билелдер. Оны Суриян барын кени хаб еддады. Бу хореографический спектакль оңорт. Ырыялар доктор барта баллар, оны кахан бары кайыкын синди. Түргенник оңоллар ден. Оны бастан болланы кені кемеге тәкәпсеп бетеді. Берестов Николай Савельевичті сұруй ден. Оны Николай Савельевич жан қалан атан қаябатаға, сұруй батаға. Оны ол меха күрдәр болады. Ән Аллы еқатта жан, русского устеларын соседті бірге олар ауыт. Оны бағалысты. Ылыстен. Оны 2-нче Тоска тоқа барабыд. Экспедиция Чукурдаха. Онна жа доктора көрдүбүт. Ырыялары, фольклорный ырыялары. Онна самый мен көрдүрүм ден русского устья ырыяларын белер болған. Край дахбеттен истебетем. Бирге алтыхан ойнатағым жабаларын күтті. Оның бартын кулгахпар бар. Әбәнни тоқтар ырыялар хуағатилер. Материал тоқта хуағаты. Оны боллағына баран онна қамай бұтым. Онна боллағына самый хүрін мен көмі бол бұта бұратым Дудкин Максим Ильич. Кене тоқ бар әбәлер бит бір әбәлер дақбет аймақ бұт. Аймақты бұд, олейін кенем ану бартын қомия істәйді бұд. Оны ол тоқтарын бартын меқылан берді. Спектакль бұд таңылын шөбеді оңылында. Манна коракка русского устьялар балар, ансамбльдері бар бет. Землячество ансамблі, олар келен ұряларын ұллабыттары. Оны қас сылға 2 лита болар еді. Спектакль тақсыр еді. Бұл 2 ұллағы ерділі. Самый элбахты турурулу спектакль булу. Чона Афанасьян композитор курдук Үлеләбет. Үлеләтәгә ди. Үрдәх таланҗы хулыбыры бу җоны көннүр үнкүгәре болбакка, үнкүне турурарга,
тоярга, оңқолурга, музыка ярга үйрәп битебит. Кенчек эти тох Геннадий Семенович өңөтө албак. Кене миха итагаян үлага кушуйдага. Вот. Олин мен әтемете кене турорбу нехилистете на улахан. Ону би барбут карыстык бутын нада, сайындарык бутын нада, өйдү хиджан нар тута хиджик бутын. Геннадий Семенович кергене bir иделеге эми балет артистката өр багайсылларга саха музыкальный театрыгар үңкүләвит Валерия Андреевна кини Ленинградтагы хореографическое училищені бүтердәгәди самый маннык отой классической үңкү хамай хайдыбыт туга училищета Ваганова кена, Агриппина Яковлевна Ваганова атнан хореографическое училище выпускницата, кене оны таханан кастаганы үрдүк өрәгә битербите, онна бу балет искусствата, культура, онна сахасирин осайнан культурата мандык кенеге хатихилли битигер улахан сүдулахан кылаттах, кенети балет театргар үс улахан кенеге таққыбыта ди үс томнақ антологията летопихе онна қаспетти онны үлеләбит үлеттер онна артисттар туһунан кенегеге кене бир аптара Лира Львовна Габушева боландар онна Евгения Томская ди оперный театр литературатын салатын себе дисен күтті үйен нағалақан кенегені оңырын күн сүрегер сүрақта біттері. Бей театрға кенеме наға көмілігір. Мен үлебер наға маннық чугасты кылынар. Кене болағана жетігер нағалаққан архивтақ. Бұ бейге ансамбл бұд 12 жыл боллақ бітті, ансамбл үнкі бөлігі күрдік, сударственный сахасирин ансамблы, онны кенеке бұ театр болуқ бұтыттанылы, кене барытын қағыққа таққы бұты, онна маннық буклеттары, еңін бартын кене маннық аптар бұғытнан кене тардыға детеп, оны бартын мұйнян жетігер отой ұлқын бағай маннық архивтақ, онына бейхаме театрға бұлырын бей театр бұд тәрілі біте, барты офсая түрден 5 сылын тол бұды хеп, онына кенелен бейге бұ театр сториятын Томская Анна Ивановна кытары, оны Бессонова Светлана Прокопьевна кытары бастыке кенеге бит Китенчу бесылаха, вариантардық бітті, оны маннық 2 тома күрдік гыммаққа, тоқ пар түрден бесылақ айыр үлебетін бартынеме онда келдер бітпіт, оны бұла сұнтар ұлуға тахарар, кенлер инициативалар, кенлер маннық сборник тахаралар. Hep kıl ola ayımnyaların igin bartın münyanlar, olunna bir sborniki kendiler, beylere inisiyativalanlar, köğülenler, tarar hıcallar. Hep, aha onu olahan kıstıra Nina Gennadievna ehi kampanyaga tıkarın vıkasa rejissörünün sitihiler tüküleli. Режиссера. Naha çöy kıstah Gülnora. Геннадий Семенович Сеня. Сеня Гульнора. Бихи кенене отойын күхіт болу дегін абыппы. Толкынаман кене ары атын идені ылла Курска Санкт-Петербурга академияға өрені хеджер государственной службы и народного хозяйства ден. Ол кінам баран кене онна наға маннық ағас маннық наға активный оғы үнкүлір. Аға бұлырын келі әрттағына бейге әхәтін үнкүтін екутяны чықаны сольном варианте оңыр бұппыт. Оны Санкт-Петербурга бар спредство мероприятия латыгар, оны Дом нациден бары бітсеп, ол оны бардыгар кыттар, наға чепчекеті, чөй байтық оны наға артистичный кені, манна эти Афанасий Соловьев туға верен әтчеті, дышии тугу скоротын бітер-бітеді. Некінен әме таланнақ байық, онтын олара Валерий Геннадьевич бұлағына туық юрист, логистик, онна 2 қолық кергеннер, Арсений, онна Даниилден Геннадий Семенович сендетті. Олаты ұтым халғанар әбіт болдыға де? Олбұрат ол сені үнкүлір, онтан бағар қос сені әме балерина да болан тұруын әбәбіт. Ондық болу дегені мен әме. Геннадий Семенович маннық дыхание родной земли ден хамай маннық кене маннық күйі оғу
маннык ейни, дин училаттака вдохновениен сирттен лавын дирете Вера. Ага, сир наха маннык тухчен, мақталлахтен, кені наха чуй маннык оғручу деген етеп, онна тыяға салгынға маннык дача бар еңін хырттақпына, наха маннык қомуллабын, наха сағыланабын, сайыны бұға тол күйдубын, оны күйін келер бер тугу кынарбын бұланнан, маннык торумнан, күйін эги театральный сезон сағыланы тігер маннык белем келер етімден. Оны кенен бігеге театр бұд маннык перспективный план ден нар оңырыр етесіп. Хеп оны болағына отут сылғыдылы перспективный планнақ. Хепті оны бігеге әменар көрдірір, оны нар ондан белетір. Алонқы тұрда, накрывай көмені тұрда ден. Етіндік кінір еті. Гырхан соғыс маннык соруктарыңын меха берерді Вера үйерен әлбәқтік ақ, сұруй, манны хуриян ағалар, манны тоқтар, онына худсоветкен секретар болағын документын бартын қарыстығыры түшөйдік сұруй, маннык кынағын ден маннык нар хаңатын кенті хуқ әметі Дмитрий Горевич әппетін күрдік маннык нар сорук берерді, оныға маннык астынар әті толырдық бұна. Кені сақан уротын искусстватыгар, Жонугар хергетигер, киллер бит кылата сүнкен. Киюдерді хыджар білігін бар. Ол кынан барын жиялатынан. Улахан талан олус семей болар. Әлбәқтік саңарбат ажиялатынан. Айыр кихиден арахас. Көлі албақта кені мүккөхері болу бәйтін кытты. Бұл спектакль табылды, музыка бұд, материальный базады мүлтті, кадр дағыяқ, барта бастақынан. Бастакынан болар ден классический ден күйге, народ ден күйтігер, театрға дағаны олыс ұстық. Тәлі ағылақан палатнулары оңырды. Уру, сақан ұросын үлетін тұғынан мұңқа, Юкагирскай бастакы ярқаданы спектаклі, Старый Устье тұғынан, да, на краю Айкумені, үз олыңқоны тұрарынан народ өр біліқтәді. Үйнегінен механабар нұруққа кехи жиялатынан ити сүді бәліқ дияныйбын. Кені кехиқаға кехілі сығынағыды. Қас бейдер тыйғы наға ұтықтыра, уанна ұбастыра. Барыны ұлақанлық, те барды бар. Хыллар аспыттан кенеттен кехи сүдіте, олықтақ, үйелі қайымне оңыр бұта. Ол тақсар нұруққа қалар. Россияға народ үңкүйтін Туруар бұт, тарқап бұт, Улу Игорь Моисеев бары біттер болақ бұтына, бігі сақан ұротуғар, ұталып баққа, күбісті баққа, әрдәқтік етер қақтақ бұт, сақан күйтін сайынлар бұт, атағар тұруар бұт, нұротын күйтін сынаға тахар бұт, үйаға қалар. Геннадий Семенович Байышев деген. Россия искусствотын үтөләх деятеле. Саха Республикатын народный артыха Оюнская атынан сударственный премия лауреата Геннадий Байышев. Саха үкүтін үрдік чыпчалға тахар бұт үтөтігер. Мен бүгін олар жона атыттан әме мақтанабын, народ атыттан мақтанабын. Онна кенеяқа әтәңе болырғар бағарығың бұқы бары. Күнді көрәчілер бәр, анығы сефирға көрсеқ бүт әтәңе болың дейбін.